Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli da ka education loan. Pila ruban chukol ha number khandai nyo saw sanrin rio pranon lani khandai pran rio laisan an riway khandai pra. Hatu pikwa baki janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan Kinong yalam jong ka Khasi Students Union West Bat South Khasi Hills District haka khatlai terik unaitung arajar arpulai kila IT daga jingtho syau menteri ketenat sam boarding jong jela u Abu Tahir Mondal halor ke jingdawa ya ke sorkar bahkan penstet no bantai ya ke slem penmi boarding hawa kenshi ya ke ba on tip kum ka kenshi hydel power project haga dorkas ki nong yalam ka KSU gila pentip bagi try jaka ki ban syakta nagani ka project ki angnut bagi sorkar jela lengba ka Meghalaya Energy Corporation Limited kan taino mardor ya gani ka slem penmi boarding kenang bahkan weng ya ke jingkerdu boarding haga jela Batkan peliru ya kilat yok kam yok jam jong kisamla. KSU West Khasi Hills District rengkat KSU South West Khasi Hills District entah kesengi lawan bani kenduk ya i menteri beripet ka power hapok jong jana i eti mondal di nakaliang jongi atliki district unit nilai keren ka bede bat ka jingsa teng jong kam habe de kanika kenshi hydro power project ba la sa teng nadu menchua usnam arajanio bala sedang ke andre hadu mata kampat poi se eru te ya kanika kam nakaliang jong ni atli kiseng ni yo punya kendo te nomor ni niki sengi por mata ni ya kajing kerdo boarding hapo jong celah ke ba hakashi sengi daki bubun kanta la supan lep ya kalai nama kata ngi ba kawai nakilat nak bantaban penduna ya kini kajing lep boarding kadai bangin kum ka jela kadon kam ban peniki nama kumba ngitip baka jela jongi kadai ka jela ka ba bun ha kini ki jaka kababiang haga jaka nak bantaban sim ban sena ban penmi yaki boarding ade bertani ka kensi hydro power project katkum gajing tip jungi hi kolong ba ka propose plan nadu usna marjanyo pun kre pa DPR ko ong ba kani kala generate power hadu kumba south somehow megawatt hare kala bantam ro gatan marang da persang de kudu iya ka MECL ro kidon liberal po MECL ke ang bakla ban poi hadu ka 1000 megawatt ro te kabanta ka bangi kwa kudu kumbal ong ne kolong ba kade hedin mengi ba kadon jing black kha den i ba kadon ka kudu boarding hapo yang ka jala ka jungi te haba kadon kani ka wai par kamat sateng kolong ba ngi kwa ban clarification ni ka jing percaya ni government play Islam di nagalang government belum ba nagalang minister ulong ba unlum ni meeting masya pendiakran baru chief minister naganta ban pentikna ba kani ka project kambot ba kandai ban stang doklai ka bala di nagalang jungi kum ka KSU no west bat service sek kolong ba nagalang jungi ngila kentu ba jen bala lai kolong ba IKMCL kandai ka executing authority di Andre na lang kata na lang minister perla ban komit on na lang ICL kan le kita benta hare belai bang ong benta kalau melada kamla ICL lu dawan kinu nuru ikwa ban ong ba kata ka project kani ka project kan bu sakmat soa ya ki trasnom bandai na pok Meghalaya
bat kenang ba ki pai ba jong ka jalam ka le kin yo ki mantoi bat ki pai ba tu ka than ju kin yo ki mantoi la ka long ka development la ka long ba de ka kilanti sangkin kum ta terter la ne ka yo kam yo jam ro kun ju te ka tai ka de ka mat ka ba hakmat de ka ba na ka ni kwa ba ne project ni ba de ban sedang no ka ban kong long ban soft ban weng ya kata ka crisis ba de ka boarding ka jelah ka ba ar ka long ba kenang ba la kawan kita projek kolong ba kandai ban sim kum kamat ahmat swa ban ai ke jeng toy ya ki lokal no po jauh tu kadong khatain kham tam habade bat ka yo kam jam ni ki development ke bawan tu ke area khatai ka banta ka ba na ka leng jungi le kran mane baru minister bat haga je kran ni ka je kran ni kalong positif mintip ka kampat kalong no te rengi hinti ba kumba na kaleng jong minister la ai ka commitment ni bon ong ba un sim kya ba de ben ma te ni kerman ba ka sarkar kan sim kya ba chen ba kini si ban wan ni so ba la ka don kan min haban ne kan du bian bor ong ba kani kam de ga sen ka ba na kong la ka u ka ba khadu re ka di kran ka ban kong te ni sene kan du bian ro kini si ki ban wan ban pek la ka sarkar ka du kan du kala pendap ya lane kalale ya kai bangi pensengong tak sini.